ассалому алайкум подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод инҷа ҳастед. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, имрӯз мо қарор дорем дар молбозор ноҳияи Қимсангӣ колхози Камизм. Каме ҳам бошад баҳри подписчикомон навор мекунем, то ки ай нархи навои мол бохабар шаванд. хеле бародаро хоҳиш кардан, илтимос кардан ки бародари азиз камтар айғиначной ай 10,000 поён навор кунен ё гӯсфандора масалан моли майдара. мо бари шумо сухани шуморо қабул кардем. иншоалло ки ҳозир навора шурӯъ менем айғиначнакҳои ай 10,000 поён. баъд камтарам боша ай гӯсфандо бузакҳоро навор мекунем. баҳри шумо пешкаш менем ки лайкотона бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонам подписатсия кунанд, дастгиритона фаромӯш нагиред. дастгири шумо пешрави кори мо ай бародарон азиз. мо бо шумо ки моро дастгирӣ карда, иншоалло ки мо ҳам баҳри шумо наворро мекунем, то ки шумо аз нархи навои молҳо бохабар шавед. подписчикони азиз, дастар ғинаҷинчаи баъзе ба нами соти хубай на ҳазорӣ меган муомила дорад. на тамошо кунед бибинед чӣ хеле нархи наво меган. чӣ пурсид ёра бозор? 8,500 надода. ҳарчанд нишин ҳаки зур дошта аст амалият. чоч парак хуб дора. ҳарчанд молои базеби хушруб даста. на 1000 мега 8,500 да надода. ишам тамошо кунед бибинед чӣ хеле моло бародарон азиз. ё ясола поёнах чум маълум аёхи. яъне ғинаҷини сафеда кар 9,500 мега 8,400 сум да надода. за молои майда гуфта ки ай 10,000 поён ҳамин ёра. ира чанд ки бародар? инаям 9,500 мега 8,500 ҷои пул гириш мега. ин моли расага барои боқиданам соз буда. корпусаш шикастагон дора. подписчикон азна 11,000 мега 10,000 да надода. имаҷини сърф сойкаи нағз дошта ин 11,000 гуфтаиста 10,000 да надода. камтар меолаш. подписчикони азиз, ани ғинаҷинакам 11,000 мега 10,000 да надода. ин ки моли почабаланди бахват будааст. барои боқидан вақти хубиша. эмдабани нағз мешавад. корпуси қафошам хушро. аҳамияти бародарон азиз барои боқидан зуд будааст. чорпоҷамол почакҳои дароз доштааст. моли алафхор анаи гусалачҳои 4 тамола 8,500 мега муомила доранд. якта дута иш майдатара ишам 8,500. иш 7,500 муомила доранд. иш молаки нағз будаки. имира чанд кард бозор? 78 кардесан надодаст. молаки хушруб даст. бародарони азиз, ина бо якта сафеда сирха сиёсвета ғинаҷинча 8,500 мега 7,500 да надода мега. ина хушруб тамошо кунед. 7,500 да надода. ё майда ғинаҷинакҳое ки майда барои сари замин бари хубтар мешавад. бародар азиз, ани 9,500 мега 80 чанд кан 84 86 кардан надода. иниша иш ғинаҷини базебагда хай бахватар. пол гириш 88. иш ғинаҷинчаи базеб бени. иш назар барои ба хаталаб шуда буд. бародарони азиз, ани ғинаҷинчака и қати 11,000 ё. бародарони азиз, анами ғинаҷин 11,000, иш 10,000, ишам 11,000 муомила доранд. ёра бозор чанди кайса бародар? и 10,000 ва 8,000 кайсан, 8,500 кайсан, ёра 10,000 кайса мега. ин корпуси шушрат да расалда қати армаиш. ёра 10,000 кайшам ба хаталаб да. рӯз ғинаҷин ганда ба хаталаби сахда. бод дестар ғинаҷин 9,500 муомила дора. бозор чи пурси? 87 карда надода. иша чи 30? 10 сум гуфтам. аҳа 9,000 надода. камтар муомила шумо бародарон азиз. ина тамшои барои боқидан ё фақат барои боқидан ай бародарон азиз. масалан хеле буги ки мол кунам барои мол кардан аки зоти хуб надорад. хай бибинен ба хотири мол кардан шуд суякдори соз дастани сиёҳаш. ё молои маҳаллия барои боқидан фақат. подписчикони азиз, худо рости ҳамин рӯз бозор дар мол бисёртар даромад. не ки моли нағз кам. гулчин мени фақат моли назар. моло хушруб кам бозорда ирӯз ба шумор меравад.
خشرو تماشا کنیم ولی خشرو نیست بزرگ یا تنی تبره گلچینه پتیسیون از یک سر بخشه که فاسونا که دورا که خشرو 11000 میگه 10300 موزین جوگیو کردستان ندادش 11 همین گفته سایا 11000 میگه 10300 پیسه ندادش لیکن مول حقیقت بازی بعد مول بس خشرو چا پتیسیون از 12000 سومانی میگه تا سر بخشه برای بخیدن بزرگ 11000 کردست نداشت ولی با 10800 پرسیدن باز با 10800 کسی میگه هرچه ملاکای نرمال ما استاندارد مولانده 10800 در نداده است شد پتیسیون از ده سر بخچه ایش میدان بسالچه برای سر زمین مولو الافخر ایرا چندی گفته همین هزاری معامله خوب داره اگر چی پرسید بازو یاشه 8500 در نداده اینه برادر یا برای سر زمین میشه الافخر مولان برای سر عدی طویله کردن برای امدادن ولی میده ترنده یوشان اصلا چون الافخر مولان برادر از اینه 10000 میگن 92 در نداده اکثر به خچه میده چه نکستویکه نغز پتیسیون از کلبخای 12000 میگن معامله داره بازار چی پرسیدی را؟ بازار چند کرد؟ بازار 10,000 کرد 10000 تو 10000 کردن افته ایشان ملاکی نغز داره مولی اشاره که خشرو کلبخای بعد نره نه سر بخچه علاچه 10000 گفتی بازار چند پرسید؟ نه هزارش کردن ندادش اینا مال الافخرای برای کم ترسیدگی امامتی میشه این زرچه چند گفتی؟ 78 کن این زرچه 78 کردن ندادش مال به حد خرابای برای مال کردن نمیشه برای بخیدن مخصوص الافخر مالاده کمتر تربیه میگه پتیسیون از گیرون خاطر همین مولا رو وقتی ما نوار میکنیم بعدش ما تو که شما بفهمه که چی نرخ نوای بزرگ ده این بزرگ این روز خدا رسی بزرگم که بزرگ معنی داری خوب نشی مال بسیار مال خوب نه بعد نرخ هم قیمت‌تر نخی شد هم شد که کاملا نغزم کم به شمار میره بزرگ پتیسیون عزیز انا این مولا 9000 میگم معامله داره 86 نیم چون خریدن راست میگه یگان چی حال نپرسیدمش ای بزرگ سستر روز نخوارم سستر مولی خوب کم مولی بزرگ قیمت دست سر بخچه سفیده برادر عزیز 9000 میگه 8000 ده نداده است میگه نیک مولاکای نازن خشرو چه مول داره ایشم مول 8000 ده نداده شد این سفیده کار هر شد 8000 در نداده برادران مولو در یک جگیرم سودا میشه تو قرم سودا میشه کسی که خریدار میشه با همین رقمای میگذاریم زنگ بزنه با صاحب مول خریداری کنه رقم تلفن چنده 983 94 54 با همین رقمای گفتم گذاشته میتونه زنگ بزنه خریدار کنه مولو هر چه ملاکای بازیبک شروع بوده است پتیسیون از یک سر کوکلاچای نه به حد ملاک بازی سویکای نذاره سوچه خوب بوده چاپل گفتی را 11000 سومون میگم معامله داره بازار چی پرسید؟ 96 97 تا نداده مول نزد سوکه شو داره مصالحه بازه حقیقت بازه با آخه شو تمام شد مخفی مولا با یک سر بخچه دیگه برادران این روز ما فقط مولای میده هزارا پول نوار کرده همه خیلی ما را پتیسیون پرسیدن به هم خاطر ما مولای میده را فقط نوار کردیم چند سوم گفتی؟ 10000 سومون میگم معامله داره بازار چی پرسید؟ بازار 8900 سوم کرده 100 سوم کم 1000 نداده خلاصه که اگر چی بالاش هم میتیش ساده شوجه بود چی دیگه ایره و مولاکی نظر مولا گوسالا برای سر زمین فقط برای این دادن یوشتن ده یو پتیسیون از گیرم خاطر دارم اینجا ما شما خداحافظی تو نوره آینده خداحافظ دعا میکنم که از درگاه پروردگار همه شما را زندگی خوب تنجی آرامی نصیب روزگار برکت حیات زندگی رزق روزتون زیاده گردونه غریب و مسافر در پناه سمت تا نوره آینده خداحافظ